گدارن دلال اف پروگرام کو ناو دبه پادشاهی خوده بوناوه او مالبت اینوه حاضر بیه به وی خدمتکاری هونه پادشاهی خوده ناس بکن هی کور بنالین و قرار رابون رونشتن او کرم و داخازا خوده بزن بن خوده آلی و بکه که هون وی پادشاهی هلدن و جینا وی حتی هاتی هلدن کرم کن ورنه پادشاهی خوده گدارن دلال دیسم رام کرم او اخرى خوده مزن ورا مالبت وراد خازن ام هر تم بیش نو استن جویه کی که ام شانه دیسا خوده مرا مجال دا ام لسر پیوین جینا حتی هاتی بنیرن گدارن دلال گدنا ما دیسا بونا پادشاهی خوده نامی پروگرام همه پادشاهی خوده جبو یکی همو او هول گلی چواد بیشن پیوین که بونا پادشاهی خوده تی گوتنه ام تخازن و بدن ناس کرنه چونکی اوا داخازا خوده مزن یه خوده جورنه demek گدنامه ایرو لسر رومت بونیه رومت بون همی ایدیم چاخه دنیارن خودم خواهی رومته ایرو که هم بجن رومت بون یعنی خودت خواه مج بکنه و رومت آخوا و بیره و دابه که ما گد گاو آدم گناه کرد گلک دویژن خودش آدم دور کرد لیم دنیارن نا بای گناه کرنه را خوده هلاهی آدم را پیوی خبردار ردا پیشیه خواهیتی ویده کردیسا لی چه قومی نوا خوده او آدم دا پیوگیره دا نا بری تنه بو مینا بری راست چاوه بو بری سری دا یادو دا نویساره چکر مرف گناه کر او جرومت خوده کد نه که جحزور خوده کد جحزور خوده الهی حضور خوده لسته دنیا خوده گلک مروان را پی آدم را خبردار نه نبی را خبردار مثلا قاین را حتی آدم را حابیل را خبردار و گلک مروان را لی قرار خوده حتی هنگی یک مرف بجارتن خواه آسایی که لی اگر آسایی نکر باشه جبر حضور خوده و مرف بکه حتی حاطه لی نها رام کرم خوده که مجال ده هر کسی چاوه حتی گوتنه دویشه رومیا یک سی بیسال همون گناه کن جو رومت خوده کتن نه خوده و رومتت خوزه و گرینه به سایه سر عیسی مسیح به وگرا بر به خود مثلا به توبه کردن باور کردن همون تشتی از یک و یک نمیشه بزنن خودت خواسته اوتشتی که به آدم اندابو ام به عیسی مسیح ببینن هلاهی زده هلا سران سر demek ام سروان یکم بنیرن که رومت بونه و چیه قراره خود دا بونا رومت بونا مرف امی لسرویه که بنیرن اصلا قبول کردن یعنی هلدانا رومت بونه عالی مرف دا یا چاراشی اوه کارن زانبونا رومت بونه یعنی قازنجاوی چیه لیست خواستم یا چاران همه سری دا بیشم قازنجا رومت زانبونه یعنی پی حسینا رومت بونه چیه اوه که ام زانن رومیا هشتان داد بشه او رومت یا که خوده وی بده او نکاری هم بری تشتکی وی دنیای بکی همون بلبه رومت خوده هیچه کولوسیا اساجی یک بیست سه داد بشه که صبر کن باری خواه گمان خواه نهلن که او رومتیا که خود قرار که هم بستینن اساس دیسا گلک نویسان پیروزنه demek bu ya para başın mavide hema peşta
چه قازن جامعه گاوا ام و زانتیه دستین زنچا گاوا بونا مزنایا رومت خود بید حسن هنگی سبرامه مزنده به ایدیم نخواپن به هبوکا و دنیای که رومت مزن را ایدیم نکنن رومت مزن و یکی را بگوهزن لی اگرم نزانن هر کس دخوازد بگیجه تشتگی لسر و دنیای مروان خوش به دولمند به یه تشتن ماین هنه لی هنه تشت که پاولوس دوی از دکارم بکم لی زرارا منه بله هنه تشت ام دکارم بکن لی گاو ام هاش رومت خودی هنه ام بخواد فکرن وره از ریه وی یکی دا یعنی افتشتین بچوک دا رومت اوی هیویا منه خودی قرار که بده ما حتی هاته از وی اندان نکم demek رومت خودی زانه بو نوی یکی صبر قوات او چاد بیجه گمانه دمه نه از سر یکی بسکرم که او رومت بون چیه بری پیشن رومت بون اوه که معرفت بلند کرنه معرفت بلند کرنه عالیه ناو خدا اساجی لسر حال حواله خواه اما سر یکی الهی هورگلی بنیرن لی بریوی که ام هورکند خواستم بشم قرار خود بونا رومت بونا معرف هیه بله قرار خود بونا رومت بونا مروان خود بخواه خواسته وی یکی بده معرف ایشایا 43 دا خودت بشه من معرف بونا رومت دا خواه خلقاندنه چکنه یوحنا 22 دا بشه دیسا که معرف او کسین بونا همون معرف خود قرار کریه همی لید جینا کیجان مروان دا میاست که خود وی دا خازاخا کی وی را رازید به خود به دست زوره یه نخوازه ناینه ناوا رومتی نشبوی یکی یه که وی را قالبن دبه وان رومت که بله demek قرار خود ده هیه معرف به رومت کنه ساجی دو تسالونیکی دو سیزدان دا خبر خود دبیجه که خود ام گازی پادشاهی خواه او رومت خواه کرنه که ام نوا پادشاهی دا بن رومت اوی نوا رومت اوی دا demek اوا قرار خوده یوحنا 5:44 دا یک پدروس 1:24 دا دیسا بونا و یک دبیجه ایدیاس یک وان خبران نوا کلینم هند کارم بخونن شکر ایرو کتابین خودی پرن خود پیشکش دنیای کریه گازی می رومتی کریه که ام هر کس نوا رومت ویدامه اما قرار خوده داخازا خوده نه امی در بازی و یکی بن که مرف چاد کاره و رومتی هلده بری پیش دا مرگود مرف قطعا جوه رومتی لی خوده به دست ما ایسا مسیح او تشتین که آدم انداکر آدم رومت خود انداکر اساجی ما نکو تنه ام همون تشتی باش نسر آدم راست کوکا ما دا هات لی برا یک نبیجه از بوما منی او شاشی نکره یا نو گنه نکره بله ام نزانم ما چه بکره هلاهی شکر خود بونا آدم شکر خود بونا ایسا مسیح هزیده چمکی خبر خودت بجه او تشتی که آدم انداکر به عیسی خود وگراند حتی که زانی چا مگود که پادشاهی لسر عرده خود دابو دست آدم لگا و عیسی هاد پیش دا پادشاهی هل ندا هاد وک غلامه کی وک خدمتکاره کی خود را خدمتی کرد مروان را خدمتی کرد و بی زندگی را بی قیامتی را ها بیشم عیسی گو همو حکم ارد و عزم من را هات داینه
هنگی الهی حکم ندسته ویده بود او چا خلام هات بود خلام تی بکه خدمتی بکه لی چاخ ایدی بندست کر مرن بندست کر دشمن خواه بندست کر شیطان یدن همو حکم بور هات داینه او تشت آدم اندا کر بو هلا هی زیده سران سر عیسی مسیح باشتانی demek ez disa dumaykam Romya 8 da mı gon nivîsare lê rûmetbûn çawa hat gotin me got aliyê parên xwe da heye meznaya rûmetiyê û weke pîroziyê û halê rûmetiyê. Demek meznaya rûmetiyê nav û çavê xizmetiya berxwedê da girê daye. Demek Yuhanna 17-22 da çi dibêje ez were bixwînim me got çi salê dîsa dixwazim vê parê da were bixwînim. Dibêje ew rûmeta İsa Mesîh dibêje bav Xwedê ew rûmeta te da min da wan ku ew bibine yek çawa ez û tu yekin yanî bibin tevaq bibine yek nava vê padşatiyê da zanebûnê da çabêje endemên wê padşatiya Xwedê. İsa Mesîh divê bibine yek. Îsa jî Romya 8-23 da dîsa dibêje ku meriv bigîjin bibine mîna lawê Xwedê İsa Mesîh. Meremê Xwedê ev e me bive bike weke İsa Mesîh yani rûmeta İsa Mesîh we dibe gazî kê kir ew rûmet jî kirin. Ew pîroz kirin rast hatine hesabê paşê rûmet kirin. Ev yek qerara Xwedê de heye. Îsa jî Efesî 1-19-24 da 2-5-6 da Kolosas 1-4 da dibêje ku belê eva ji Xwedê ye ku meriv bigîje rûmeta Xwedê. Lê para din ku me got halê rûmetê jî heye na alî halê meriv da jî rûmet kifşe berî pêş da bûna meznayê bûna nav bûna bilindayê got lê ya didan rûmet pîroziyê va girê daye paqişiyê va bêqisûriyê va dîsa girê daye. Çi qas meriv bêqisûr e çi qas bêlek heye çi qas pîroz e rûmeta wî li berê Xwedê bilind e. Xwedê vê yekê jî dixwaze pîroz bin halê xwe da bi rûmet bin. Demek ez were didikotiya serê sîya rêza 18 da bixwînim divê awa em hemû jî bi rûkî bêy xêlî şewqa rûmeta Xwedan dibînin çawa neynikê da û têne veguhastinê nava rûmeta wî da û hê pêş da diçin û dibine hema mîna nîgara wî û ew yek bi destê Ruhê pîroz e. Demek divê em têne veguhastinê dîsa bîrbînin ku Xwedê nayê veguhastinê Xwedê dîsa ew e çahebiye heye û wê bimîne. Çimkî ew tam e seran ser e bêkêmasî ye her tiştî de ew kêmasiya wî nîne ew seran ser e lê em çimkî xwe kêmasîne ji wê bûna wê yekê em têne veguhastinê şîn dibin berber rûmeta Xwedê ye mezin. Yek Petrûs 4-4 da jî dibêje bûna rûmeta Xwedê çi dibêje dîsa ku qirara Xwedê li vir dide kifşe Xwedê qirar kiriye em rûmeta wî da şîn bin bigîjin pêş de herin çawa Xwedê qirar kiriye. Bira Xwedê we xay bike ez dixwazim ku hûn jî demek ev xezina mezin ku Xwedê daye hûn jî nava vê xezinê da pêş de herin şîn bin bigîjine rûmeta Xwedê ku Xwedê çi ku qirar kiriye bide we jî. Demek bona pêş da çûyîna me
چه لازمه که امرنا و رومتا خودی دا بیشتر هرن باوری لازمه چونکه مرد به باوریه گفت به دست باوریه کتابا پیروز به هرتش تستینن ما بیرانی که گاوا نزدیک عیسی مسیح دبون دگوتن مقنش که سلامت که مروی نخاش گلو خای رومته هزیده یان آلی سلامت خدا یان یه سلامت البته سلامتی رومته که لی عیسی چه دگوت هم باورد که از بو ناوه دکانم وی یکی بکم دگوتن بله عیسی مسیح گله وقتا گوه که باوریا و ورابه یعنی گاوا دزیوا دل خدا د فکرین دگوت ام هرن همه کنجاوی کهون جی هم دنگی ببین گوت نای ببین هر باوریا هر یکی جورک بو یکی گوه بزار خواب بجه مثلا نخواشه منوی مال دا قنج بجش توروا او عیسی دگوت بوان باوریا خواه عیسی دانی سلامتی هلده دا ین کوتی دگوت همه بزار خواه بجه همه پاکش بن عیسی بزار خواه دگو پاکش به او کوتی پاکش بونش کوتی بونا خواه چنان کدی قنج دبون demek باور دکرن او دستاندن اسا جاو رومتا خوده گاوار خوده گوتیه همی گوتیه من قرار کریه و باورمند دا بمنا و رومتا خواه دیسا هم یکی باور بکن ما باور کریه ایسا که ما باور خواه خوده آنیه لی یکی باور خواه هر گوتر نکه خوده بینن که او بگیجمه مثلا ما باور کریه که ام سلامت بن بونا رومتش یکی باور بکن چونکه اگر هم باور نکن او ناگیجمه خود ردایه پیشامه یا باوریه که هم به باوریه رومت خودش بستینن نوا هر رام کنم استاندن دا باوری مرا لازمه باوریا هندا و خوده دا باوری هندا و عیسی مسیح دا ایلای چونکه دبیجه تر تنه که ما به جنب باوه لیتنی او ره یکه عیسی مسیح بخواه demek em bawer dikin çawa dikijine rûmeta Xwedê em bawer dikin emî hemî zanin çawa pirsa gunehkirinê da me dît ku em hemû ji rûmeta Xwedê ketine em hêjayî dîwana Xwedê bûne lê bi Mesîh me baweriya xwe İsa Mesîh anî gunehê me afû bûne ve rûmeteke mezin e که به سری مسیح عیسی مسیح گناه می آفود بند دینیمت اینه دادانه نها ام گره که تشتن مانجی هلدن خود نگوید تنه گناه خافو که به باوری لی هر داینا خود یکی مر به باوری هلده چونکی چاو میخواند پروگرام درباز بود دا کتاب رومیا سری یکی رضا 1670 اگر ببیره که خود مزگین خدای بونا باور کرنه که معرف باور بکه او دوی جناو باوریه دا هر دیسا بر به باوریه چا نویساره یه راست به باوریه وی بشی demek me rast hesabım bu bavariyelde gune afu kırın afı bun me xarab buna bavariyelde selamet bune çad be me xudi xan nas kiriye İsa Mesih nas kiriye lendise her dain ki xudi em yeki be bavariye bistine esaj ev rumet bun em yeki bavar bikin ne vejim pey es kime mesela ne kasad vejin yani xan namast ki leva ne namast ki leva muqabili xudi rad bil heger xudi gotet çma muqabil dibêjî hinek bi em kîne we dî bigîjine wê rûmetê yan mezin bin eva belkî kubarî be lê ne kubarî ye eva milahîmî ye esa bêjim gava meriv ber xwedê xadişkêne gotina xwedê ra dibêje amîn xwedê gotiye ez we nava rûmeta xwe da pêş da bibim dibêje belê heskî ez ne hêja bûm lê bi xûna İsa Mesîh hêja me kesa İsa Mesîh hê tiştekî bihaye hêjaya li ber xwedê ne rûmet bûn heger xwedê kurê xwe yê dayê tenê daye
و رومت بونش تا دور خیان اشتا وشیره جتا وشیره دیمک او خده که خواهی تای تنی نهیف شند بروی نکد بونا خاطر ده بونا خاطر من مرا کره قربان حتی یه نمری مرن استاند مر چو گوره هلاهید به چو کورایا ببن لکو مروین هینا نو نبی داد حد نخواهی کنی که وان راجی و مزگینه بیجه نه همو کسین لور بون لی ورده ده کفشی بونا که اصلا جی بونا ده خوده بر رومت ده ناکه چونکه جوی مستر کره خواه لاوی خواهی تای تن داره به یک اجدی سم سر هفداتین پروگرام خواه ایرو و جاره یعنی یا ویجا برا خوده داد روزگی خواه رم کنم خواه روه مالبت و بکه جاره که دن به رم خوده مزن امی لسر اکران و بندیسا گدارین هجا اگر پرسکی و هبه هندکارم به آدرس لسر اکران و نه مرا بنویسن و امی گلک شابن کتکارن و را خدمتی بکن چاوی برسه و پرسه و بدن خوده و حسن